Moilande, Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. Mang jong tang ma okpuba Krista Jisu de kumlak ching na baby Moilande kawang moi man kalakse tamana yalakba mong himatan ha. Tawa ngawan de naman Moilande hallelujah si chan gayo. Tani Jisu yang ai. Hallelujah. Wang tang katoke wenang. Hallelujah. Okpo ngaya mong may tao. Hallelujah. Achao palane chanto. Hallelujah. Hallelujah. Mulan hymn number 341 okay? 341. Kolim Delimacha. Show, show, show. Number 79, the Nit Matu. Jesus
the tat mawok 86 iya ngonang by hymn number 80, 80. Mulan jam siya yung nga. Shall we all stand together?
Melanda namai yang ibu Jisu Krisaya yang salam awangnya akung dari China temnang. Demi siang bu, ibu speaker, Reverend H. Mopa Pastor, Seusanyu Palan, hayang TAITAM memedem pek Palan, Reverend Lan, ini teman fai Honorable MP, Srimati S. Fangnon Konyak, mewayang Baibu Ayi Ayong Lan, Officers Lan, aniu Jumbu Krisan Amailan, teman mulan hadau hepak amai, ayana mai jengna kawang pada menyong bu faha, menyibuhan monga Krisan Lan jengna kansap han mong, yong siapa yung bu Jisu Krista teman jengna libu, atau han mong ngoyang ke, aniu mayadang waya. Jisu Krista penlanan hoi, ye penlanan se ye hubah nyambu fai, kadang yu asema, hadau hipak jango yang ke, aniu Jisu Krista tuyang bulan iman tuy cepat yang bu yang sete yang mongsang bu hipak ngoyang ke, yang boy, kenapa, yang ibu nap, Jisu Krista teman jengna yan fanafa, yang boy. Ya sanya lilang na mong may ya abay bu hadau nap ala jing na taman moy la na kawang na menyong fa libu tang ma okpung ye yang ibu hadau salam yalak pa China tamnang tuwa teman fei kawang ngau haki inang akan yi ihunang awang na Matthew afong ta matat aliang vok mawang Matthew chapter 28 verses 6 following. Ye tau ma yanang hang ching na ye buki ye yang ye deki. Wen kai ye sipu nyoy de lai dau. Hayang mam se tai dau. Hayang ye punlan de ye dau. Ye lipu mabu yang ye deki. Hayang ye numan seu de Galilee de tainang. Numan ye tau ma ngilak. Layak saat tuan numan te iyang ki, tauhai iman mangchong mabu, nyampu hayang mongmai ayong fai mamse yanatai hayang i punlande ponglak cingna iman fat. Lehuya mook se Jisu iman fai hau i, mayangoya iman wina i yamachun hayang iman ide kum, hawanda Jisu iman de tanyam, taidau, je naulande Galilee de taidau se idau, hayang iman tau ngilak. Ini John chapter 11 verses 25. Jisu yad yang ibu hayang ayana tau, ada ating laklakai, liya boy ayan ngolak, hayang awin ayan ngok hayang ada ating lak piu yelilak nang teu pada ating lak ya ado kawangau nang tenap chun talak tadam tau ki inang 20th April 2023 2025 Easter Sunday hibak 10:30 AM Chongpa Paje H Laidak Chairman Mission Board Ajau lai iyang yoblak Paja Akat Tigan, Kalaicha Youth Ministry, Tobu Sailak Pastor, Hemloklak, Women of Queer, Kawangau Ya Apailak, Reverend H. Mopa Pastor, 30 minutes. Dua dima akung yobesolak. Tani teman ajunak tadam haki wanang. Saat tadam mengobukie, teman fai yoblak cina Paja Akat Tigon de Tongnang hayang Youth Ministry lan kalai Haulak cina timentai tan kai siadu China temnang.
yo pai be tawa kawang ngau cha hage inang Matthew chapter 28 verses 1 to 5 Sabat lin phai me han me awang pa ni wangai sau me Mary Magdalene hayanga alau pa Mary mangchong de laine win hayanga lai hu minwi ayong lai hangjing ne yungwan pa songmok pa wangdang me pu yu hayanga longkhau tuilui winyanga tau pa tang ma sot I sita wangfi langpu ki hayanga I inhek yi ki henga ngo hayanga auyen yumma ngoya pai I sauda nyampua yonga nen hayanga kata amang ki menga ma hawanda wangdang songmok pa sekolanda noman nyamlak hango yenang hangjing na nomana jis tang pa matak yamnang sa wa singnang adau kawang ngau ngonang auyan na kawang ngau chayang ki moilan da kawang moi manfa akong mongma yo patan man da akong pangyu hamin ma taitem kawang yak ta fan na pha wong yu taw yop kening wang dang mango po upa tomana nang mi yong nang hak kan bua kada nyu halan da kan bua nang yoi halom phayang ge halom Jisu Krista shimayama pu wangdang angjing adaba hon sojing angatau yang anu kadong nyu de yua kada lancing na fan na phayang ge hadau kadong nyu me Jisu Krista nang ngowanda nang ministry linga hau pu me takpalan mai dam yang ge ngon palan chau dam yang ge mikpom balan ni dam yang ge ya fai balan ke dam yang ge li balan yang yi dam yang ge mingmau balan ni dam yang ge napan balan chai dam yang ge muhe mana nang sok ka dam yang ge nang mi yong buai nang hangu ye pau nang hangu ye ben hayang boy kada nyu halan to mana pau pu jing ne to mana pen pu jing ne to man nan lai ne to man li ha bu nan lai to man ki ha bu nan lai yungwan ba chi so nang halan sin ne yi pu tang pem pa yang kada lan ne I fau bu ngolat bu ya mai lok bu shat bu hu sau yang hayang nang li yang ge nan yang ge mea dong wise kawang ha Jisu Krista nang mangchong mangoyang ge hayang boy tanap mangchong dang mook pungi dege hayang nang mangchong akyang ne mengatam haleluya tini kadong nyu manyoy balana saya yang jing dang manyoy balana saya wang dang laneo nang da ye non bonyi lipu pongpu mebu Jisu yang ye Jisu akim yanang pu angpa hado kadong nyu ingwana teni kadong nyu asuk plime nyoya teni nang me yong nang me yong nang oh kawang teni hado kia kebishem jingyu to maneo to man jine Jisu Krista li yang ge ayang bo li pu yetik ok pu jina yungwan ba Jisu wa yang ye de ge se nang metisiwa tamlak taidim ayong chale ngangonang ato taidim welak jina nang sosan ba yong ngangonang nang woya klai haulak jina hemlok lak jina matim mengunang ato lan naseta menang acau ya ha wei pha kawang ngau Jisu Krista nang yang yi pu pu ngau amai tamahan na yalak jina nang sosan ba nyium ba yong ngangonang nang chon pha ayang iya lip tambung ngau kawang ngau chai lak jina tinji hadau me chimpu kawang kadalan krisang lan asai
mik ep yang na ep yang to loi mai wang dang ang jing mik shao ma le in nyai pu fai so jang moi he man to yan na tam ho se ha to tai dim ka wang pa nang yak ta phan na pha nang mu bu wang ala sip chi we Nazareth Jesus Christ amen mi yo puai to la na se mo opa nang mo ngai yo amen. Yo betambu sau sambada menyong fanang ilak pakawang amoy mansi sa TAITAM mengobu kie kelai cha haulak singna youth ministry de ipak fanang. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Sapat len phai ma hat ma awang pa ni wangai so ma Mary Magdalene hayang alo ba Mary mangchong de laina win hayang lai hu min wi ayong lai hang ching ne yong wan pa song mok pa Wang tang mapuyu hayang long khao tu tau ba tang ma sot mang yenango ating may yenango numan ta nyam Numana Jisu yam nang sa tawa shing nang I tau ma yanang I yang yi deki Win kai I shi punyoy de lay tau Mam sa tai tau hayang I pinlan de ito Hayang I numan show de Galilee de tai nang Numan I tau ma ngilak Mary Magdalene hayang Mary Salome iman mamsa nyampu hai mong mai pu pinlan tang de tai Aupa iman lamma ngowan de moksa Jisu iman pai hawa I Maya ngoya Iman win Jisu yada chon hayang iman ida kam Hawan de Jisu iman de I Tanyam, taidau, jehe naulan de Galilee de taidau se itu. Hayang imana toma tau ngila. Yom palan lo hayang ngang pal lante ngau pa I Ayong ba, Jisua yang yidigi, Jisua yang yidigi. Hama, numane yang yidigi se tai. Hadeu ngen yaya.
yaning siang o ande I pelan paye Jisu mang ya tai deki se itu. Sa ngeng pa mapungin ya hayang Governor de Chisu mangku ya teki se ngaulay sa kipa. Sa Mary Magdalene, alo ba Mary hay Salome iman, pinlan tang detay hayang Chisu yang yibu ngaulan pongtem. Hawan de pinlan akung jamango. Jisu yang yidiki, I mangchong ma yenang, tumana ingi yangki, kayanga I Galilee da tainang, numana I tauma haulak. Hapui pinlan ating yalak, tau pay ma iman Chisu pay haulak chingne Galilee de dai. Hayang tau ma iman Chisu yang yibu cheng awango. Hawan de mokse iman tang de Chisu ngai iman ite kam. Numan pai jingmai ngodo. Tanyam leito ayakai ayate. Numana to ngibuki yaha jate amai awan yenang. Iman yom Thomas yenang pengo. Hawan de pinlan Thomas de I. Thomas, tumane Jisu yangki, iya ting me yang yideki. 이제 야네 이부 음악행이 양기 이 마고저 약란 먼저 또 띵야 락락 Sa mokse Jisu ngai hayang Thomas de nika I. Thomas, nangyak yake. Hayang ama ko te jonto. Ating jalak pa tango. Ating lagya. 병원파 도사 띵락나 Opa Jisu yang yi yang pai ma pinlan tang de ngaya ho. Iman say yasan hayang ide ating lak. Hayang Jisu iman de haka ngawa I. Numan ating lagya. Ating jalak pa tango. Wang tang ma hayang kadong yuma angan asay apawe ate payangki. Tokai numan taye jat asay bin myang apa aha hayang yaha acaw min ma iman paptito. Hayang tawa numan de ngau payang tu asay iman te nyoto. Hayang lehu kadong yu manke to numan pai chin te jama ngonang. To apa tang te tainang. Amen. Hataw ngau yang pai ma Jisu wang tang de woya in. Hayang pinlan I bungau amay ya yang katok nyu say de bungau amay nyaulak chingne yan. Jisu ating me yang yideki. 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 Matthew 28, Mark 16, Luke 24, mong mabungonang hataw kalay kaya kapishim Christian lan moy man pa. Amen.
TAITAM mà mong hâm pha bu kia kia bị xem youth ministry cái từng từng kia tầm này tại bu tầm này chú tại mà cái ngon năng vậy sẽ tại bu kia anh yêu Bible mà nhắn ngô bu kia yong mẹ cái này liệp bu yong phải hậu tầm bu chuyện này chim bu khung mong mày nắng ya lạc về youth ministry cái bằng mày man pha ở yên này chỉ số cái sa yong wan ba ở yên như ba sẽ từng lạc bu phải ở mức khum lạc chuyện này về ngoài vậy mày lan cái bằng mày man lạc sa TAITAM demu iha tobu salak khai tak palan chuyện này yu plak chuyện này nhiều mà đây bạc phát nam Amai kan ma numan siang ngin ngo tau kan ma numan mong changu ngonang sa damana kawang da to pabu tau ba ya pa ya yub kemen nam nobu hibang ngolak sa son balanda nam nolak chene hibang edna Hymn number 202. Hãy ăn vâng tu ba năng sâu si ngô hoàn tơ à say ma bu ki a năng thầy than hoàn tơ năng mùi hay man la na cha cha e la ya yong wan ba linh pu thầy ma ya sa la mùi hay man lan cha cha e la ya A biggest learning center ala epu menma mongmai dobu ngin haja pai ngonang Mrs. P Lomaino kawang anye moeman anyu chisu yang yibu mongmai dobu adama konga Mrs. Pongkang Taman ya apai bu dobu kawang mabu yalak pa moeman pawalan ching ne ju dama yang apu mai nong matau chona dai wanda enyai wang ngoi chon oklak sina nam nobu ti kon landa yoblak sina stong na
Amen. Mark Afongcha, Aling Talima, Talimapali, Mark chapter 1, verse 34. Jesus healed many who had various diseases. Takadan bu, lama-lama hangyan pangangoy ape, hadaw takadan mahabu Jisua maidam yangi, sinang. Exodus 15, verse 26. I'm the Lord who heals you. Nang yongwan ba daw awan nang mayadam nang hadawina. Daw jina tanap hangi dakadin ngoya biyoy. Jisu Krista menma yamaylak chao yanang hayang nang hayang daw ating laku yongwan ba kawang inang nang yongwan ba daw numan mayadam nang gaja se. Daw keme nang ating laku ngop numyang gama. Hayang menyi fasting ni o yang bukia nanga ating lakpu tangma aneu tau dokte kawang o mong bunu miang gama nang tak mailak nang yopu di jana yelak tau jingna tanap oyen ocean doma menyana prayer request ya apa ngo ya ba hadau jingna yoblak aneu oyen tak ngo nangi nang jingna yoblak jingna yue so jingbu yonglak jingna so tong nang tak ngo bulan tak bulan teman yoi suci meyong do hayang teman cengne pangyuhalan teman yo betamlak kawang nang sangbungi digi nang pongbungi digi hayang mai damlak pa ye ngonang teman jam se kawang yakta fanafa tak haden jawo damba hayang mai dambu hado sagi nang pau lak cengne jam jubu bagya haleluya. Ciao ba daba yongwan ba kawang nang amoy wana dambu nang kadalan chingne menyong bu fa boy anyai na nang hado kadong nyuma kadalan nang libu meling hayang simay ama bu failing ongli mong mai fu failing hayang bo anu kasi yaha topu me yayang tomandang me libu bai takpu bai pemdang ta sahama takpu yichi hayang moy yaha mo libu hoyangi hayang boy tunyi kadong nyuma adanjang owande o wangdang kawang yanyi bu tawyang ngobulano ayen pemda mai ngohubu ngonang tau chinga achau ba ataba yongwan ba kawang nang chana yibo ayong yakai nang kadalan dumana nang de yopude kawang nang chai ba hangi ba takaiden hangi pai sopungo mukmau da ngo nabanda ngo nazari Yesus Kristus man mamaidam do Yesus man mamaidam ba ayang hada ma oyen ocean lainnya nyang pa ngo ya ba adolan ching no wangdang kawang nang men ba yak chone yo badam nang wan lang langpong moba monyu wan mai yang bongche adolan dang ba kawang nang maidam lang angan wong phado ayang iman yo prayer request tang ba kawang nang chana yiba pulai among hayang isang iman chino kawang nang yakta fanaba mai damlak wong yue yupnang awian ausena menyana pango ya ba iman asai chingne kawang nang mubu mai damlak wong yue damnang hayang anyai ne tawai muli nok daya lama-lama muli hayang baide tak yitau opu adam ngo nang ga o wangdang kawang tanap nang songda paye yong wande nang kadalan nang hayemlan yo ong tak yang yo ong pong yang hayang boy tak menyising okpu ngokpu Nazari Yesus Kristus man memaidam ba haleluya wangdang kawang Yesus man memaidam hayang wangdang kawang libu dang mo okpunge yang ibunyi deni ayen cinso daya teman yom adam ngo nang ka wangdang kawang Lazarus yang yene dambu kie tenap
libu mangjong ode ngok bulandang mubu mangjong hayang libu ya adai dam yang nanga ayen chin bau dam ha hayang yang yibu chi su krista be teman ayen pem dang dang mo kadong yum adanja mengo bu hibang ma ayen chin lo lang ne nanga yang yibu wong ya ke yan yiba ka wang nang da ayen chin yu yo boy tak haden balan se wang dang ka wang nang yak de semedam nang yong ngo bu nang kadalan sagi ne yang yong nang nazare chi su krista man ma iman pem da nanga sa chondo hayang chi su man ma mai dam da hallelujah hayang nang mai dambu au yen de son de ke kawang nang de menyong bu fanang imana nang au bu ye belak hayang nang mai bu jeng sagi phalak mai dam lak pa angan wong hayang ai yongwan ba a nang ai si yang ge tau kha ma hado yongwan ba kawang nang menyong fan fa yup nang tala na so pa nang mong ai ye amen amen sot kai kawang moi malak Tobu saibu hayang tak palan jingna yo betambu nium bade menyong fanang yelak pakawang mai mansi satai dam mengobu kie bumenok queer mu behem amai ja jaya Keberitahuan
TAITAM mong hum fa bu kia Gabisiam khoya masram webu khoya lane libu tang ma okpung ibu hado hembung amai lok tambu chingna menyong fanang ilak pa kawanga moi mansi sa teman TAITAM akemi dengwe penang kawang ngau ya apelak Reverend each moba pastor 30 minutes ngaumuk yang yebu Krista teman monghum Matthew 28 1 to 10 sa nyumbada ado hebak fanang hayangai akem dengwe ye namno solak singna ado hebak fanang ye welcome na mga teman mulan cham yong ha Chào và đào bà yong an bà kawang nang katalan nang sisoma yong honang yaha majalakpa nang ngau chai wanda moi mana meng lakana ngau lakpa yen nang chuan pha nang katalan kan mongchang kawang nang temda dam pa se yanyi ba chi su kristama wang nang kawang nang yak ta fan fa yop nang dolana so ba nang mongai ye amen should ke Ishi Budanapu TAITAM Chongba, teman Mission Board Chairman. Hayang atau mengok bu pumainop lumailan cathili winyui balan, singaman balan, pumainop members amailan. Moilanda yang ayebu Jisu Krista mongmai salam China tamnang. Kansap hat throughout the Passion Week. Oyan Ocean, pumanok members lan. Pay oktage, yopnok mamaydam yayange, moilan taminyong bufanang. Hayang atanapo oyan ngatisip tisina pay okpu, hadongi pumanok mongmay tenang, kawanga anyay moimanlak. Hayang atuman sa yiche hayang bo yin ba obalan. Oyan cingyenok yemubu, yin gem oyong bu subulan. Tanap Hado Jisu Krista yang yebunap KBC members lan bay chamma yob khamlak china se TAITAM machamma yob lak khamlak china se paibu numano mongmai se ponayanang anyane teman fai hadoma teman jatna achibu alo yinhing lano Passion Week ma oma paibu nginang I would like to acknowledge the presence of Major Akas from 42 Assam Rifle. He's a Baptist Christian from Dehradun. May I see you, please? Yeah, please stand. Ingonang hayanga nyabong ayong bangonang teman throughout the Passion Week. Teman pai Oma Baibu. Thank you for your coming. May God bless you. Please be seated. Aro dusra manu Konyak nuha kono ba aloha manu ahay gina ekilo the worship crew asinagi thagi segole moram brahat otaibi anyone taman pumanok katalan na achia bi yun kem oyong subulan atam sungo ya yin kem ngok bulan yak hongkai ngok suguma yes udo menginang Atau menginang, okay. Nomano teman fai Major Akas fai jam se, mongmai pono yabu welcome na miang pumanok welcome na miang yabu tau China damnang. Yalak pa tau ki ipai ngok kay kawanga anyay moy malak. Tanap teman da habu topik. Yang ibu Krista. Tuman monghem. The risen Christ, our hope, hado teman pai, hado topik nginang. Hayang hado teksa Matthew afong tamadat aliang chamabu, pandangoy bumong, hayang hado tini temana kalay skit, lay wanda exegesis skit, verse after verse. Hado kongkamu teman do kongkamu, damyanggi teman ngau ngopu jina sa mong do ngok kulak sa ating langnang.
Tani tamana kadok nyu chu wanda lay wanda. Kadoka yo onga mokpu pobu hibak cha ki inginang. The world looks like shaking, moving in this generation more than any past century. When we look back to world history, hadoma 1903 ma anyay na Wright brothers aeroplane invent na miyang bulan. 1903 ma 17 December pangbama imana lengangay bu aeroplane about 12 seconds pu ok na tamyanggi hayanga hatawa 120 feet Nanjing land chai bu nese halan sena yup nok pai noi sa so sa halan sena pu na ok pu ngoyanggi hayanga iman lui sa mong mai iman hado aeroplane invent na yang bu jing ne tau jing na 1903 hadawa mai yang tai bu ji wang biang kho ja Nanjing hai tok pai de le yi bu ngonang hawan de aeroplane o hada wang biang ma fit pan ma out minute pan ma ni seconds not minutes only seconds 12 seconds hai pu ok hayang hadaw mong mo cover na miyang bua hardly 120 feet Nanjing hai pu ok hayang atini duman wang ma len bu aeroplane ma bu de lay miles and miles cover na miyang bu de lay hayang ataw mo shot pulan ngo nang India mong mo kembu hayang abroad to kem wanda hours 12 hours 14 hours 7 hours 3 hours Delhi Bombay Kolkata daw no hanoi to mana 1.5 hours 2.5 hours timan pu yang atanang hayang linbu halansin na saji ado linbu ling bulan hayang a company kadok new scientific technology yo onga advanced na yang taibu the men's progression or the progress hado timan proven na yang bu proof na yang okpu ngi okpu hado living proof teman menginang how advanced the mankind have become hayang natinyi nganyi bu chuan ma aniu even the machine can think for us AI ngayang lama bu report ling yang kada chingne doctor no o imyang yang preacher no o imyang yang teacher no o imyang yang anu indirect na myang lakna tamana tongbu yambu asay imanda chudai tailak mission na ling atam yang tau jina kada kadong yu kada lana yong advance na myang bu hadaw chinjam tani taman ngo sunang. In other words, many have changed. Yung mabu progress na myang dagi. Yasan lang na sa taman ngingi taman na yingibu hayang taman na ngibu mabu chailaya tayo ngonang. But sadly, the human nature hardly changed yet. Taman human being as human, behavior and nature hadawa sa adangoye same. We still carry the same lie. Tau hibak mangawlay ibu, still we lie. We still hate one another. Tau hibak mainglang sang pana wanga taman hokowe jajada nubu. That behavior and manner, human nature, still continues with us. Killing. Hado teman manjailay. Tuibu akan fima tuibu temana China. Crimes lama bu hado ki ngaibu. Tau jingna human being still carry the same nature, and we are capable of unspeakable crimes and unimaginable wars.
Middle East mà sa hangi ngai akan fi ma ka dong you we hok sip chu ngai hang sin ka da ma bu si it is all our own or created wars conflicts so we hardly change the nature of mankind ma bu chele yang ma bu ok yang hayang boy to mana teman yu ngok wang lam ka da anang hi chele bu teman ma ngi nang tau jina teman hangi de mong nang what hope do you have atomic bomb ngayang hayang ada atomic lingua scientist lana lingua hayang ada atom bomb lingua hayang ada atom bomb lingua knowledge amazing hayang boy hada lingangayang kata tuilak jingna sa lingua kata singaman bu tik yo okpu hada ja de man ngena nang ma hayang amangok bu freedom amangok bu nang mangok bu knowledge hadau temana chuno yaman bu jingna temana ma bu ma mongham yanang bu ka dong yu de aya yiche nang o hagi ka dong yu ka dalan mongham yanang bu kan de winang nang alam jaling bu nemyang kama mon down can be wiped out within few minutes of time it's quite possible hayang the whole Nagaland a few hours or few days ma hadawa wipe out namyang la lan se kada cha noi yinang ba ma atam la hadawa kada human being ma hakaling atam lak chen capability ngonang tanyi bu taman science proof namyang nang not just only man created woman created disasters but natural calamity is also quite frightening for us 79 I think hadau first century ma Bombay not our Bombay but Rome angjing under mabu city about 16,000 population Iman Chi or Mon Mountain ating habu ka dang mabu volcano ngai bu hadau wan ka mong mo wan ngai bu wan na anu yang yu kia hadau city de yan na ta wanda fit to ban nanjing tau ka dong hadau city lan se ka dong mong ma hadau wan ss phang s phang ma hayang hadau agi phang ma ma bu chiang inang yo onga monghama yongnok yanok we ngonang bai iman sangsanga first century mo dawai dawa city ayong na ngok buyang tenya Italy mangonang myang ngonang hayang hadau khongkembu volcano ngai bu kaya chi ka dang ngon ka dang ke akan jam ngai bu city land se ma adambu hadau nginang of course 1912 ma Titanic ship which people believe even God cannot let it sink sa taibu Titanic yang mong ma Atlantic Ocean ma sing na myang atabu hadau ngonang hayang about 1,500 perished ma bu no hadau kibu teman nginang kada ayen jeng na hangi mong hemok bu kada ayen jeng na ine yopo uncertainty about our lives like any one of us maybe they were going to the office they are attending their normal works office ma function na myang World Trade Center 9/11 2001 ma hadau terrorist lana attack na myang yang more than 3,000 lives ma adambu half of this congregation minute second ma bu hadau nginang libu hadau tamana nginang 2011 Japan tsunami 15,000 within a moment mayang hibak yiya bu de ni hibak yiya ba seconds atam ma minutes atam ma hajapan mga nanjing hadau ki tsunami ma liyang ge ma yang ge
How about the Gaza incident now? About 44,000 Kadalan, Gilnamyangbu, Duibu, Mabu, Hadongonang. They are also like us. They have family, different profession like you and me. Hayang boy tini 44,000 Nanjing, Mabu, Libu, Hadong Minang. Man or woman is capable of bringing such disaster in our midst. Hadogibu, a natural calamity. Nature anu demanda hadogi ma atam lang na ngai boy avanjama. Where is your hope? Where is our hope? Teman mongham abagan mo nanggi. Teman mongham abagan mo laksi. It says man can live 10 days without water, 75 days without food, 6 minutes without air, but not a moment without hope. Yeah, mongham yenang bu ngok ba ngok buki ang ngilak ama. Literally, libu kia liye jatanok. Hayang boy as good as death. So we will become like living deaths. You are moving, but actually you are dead because you do not have hope. Bobo said, but actually that life has no meaning. It is death because you do not have hope. A hopeless life is a death, as good as death. Libu, hadaw ibu, temana nginang. Tani, kadong yu cheng de lai wanda. Sabu ke technology jam loye advanced na myang yang. Hayang boy the human heart or the heart of man and woman remain unchanged. That is our problem. Hadaw duman sangsi mo nang. Kadong yu kadalan progress, the mankind progress, and the mankind's problem. Duman yo ang progress mo yang anyo duman na mutling bu anyo problem atu. Tahu jina teman monghim yenang. Tahu matini yang ayebu Yesus Krista. Matthew chapter 28 verse 1. Mabu 11 da ngoy bumong da laywanda. Sapat lendaya awang banap this morning. Mary Magdalene hayang ada other Mary mangchong da winbu. Hayang a Mary Magdalene au hiba mubu anu kasi 7 evil spirit jang TAITAM. Iyo one time ka si es po yang ka si mong buki ngok yang buka daja. Hayang boy mangok bula jang TAITAM bu. Kawang nga di chuan buka daja ayen jamu. Tani anyo mong hema ma daye. Yesus Krista tui bu myang kama if people put death to Jesus Christ since Friday. Someone coming on Sunday this morning may not come with hope to see someone alive. Monghem bahayanang bamu if Mary Magdalene happened to be like one of us. Monghem bahayanang, but she just happened to have so much love for Jesus. Monghem ba ama day, monga suyang hayang boy. The love that she has gives her going to go to the tomb of Jesus. Mangjong de ngoibu. Friday mo on the cross mo ingo yangki, burial place mo ingo yangki, hayang atanap. Mangjong ibaybu teman nginang. Of course, the other Mary, Joseph and James ni anyu. Hadaw lano si teman nginang. Hayang oba mangjong de, paya bay, hadaw ki pay wanda. Anyay na mangjong de kap yang ngok po long yu.
skit ma ho bugia hadawa yenang bungo. Hadaw cape cover. Hadaw roll over na miyang dayo. Winday ngo. Hayang nga sokolan iman mongsang buwa. Hadaw long yuwa aw epatam lak. Iman na hadaw Jisu Krista mangdalay lak. Iman da aw singbu ano anointing. Oil lam polak sa tayo. Api may buya apa yan namnolak sa mangjong me. Jisu dekan bu jina sa bay ngok. Hayang bu iman mongsang buwa hadaw long yu. Tisin na yong buwa au hiya hadaw win oklaksi. Hadaw mongsang ayong ngoyang gi. 900 kgs pang ba yong bu long na miyang galakse inang commentators lana. Hayang 700-800 or 900 kgs akada cha win oklaka ni win oklaka no. Hayang sukolan na hadaw da mongsang bu ngoyang gi. Hayang boy the angel of the Lord. Wangdang sumok palan. Kanyin wang ha tui bai ling bu jing ne. Teshin na yit bu long sil tip yang pai pau tip yang pai yok lang ne seling yang pai hadaw tui lo ya wen tai bu tau nginang. Tau sa ne achi hayang boy yo mongok bu nya bong lan. Roman soldiers who were on guard. Iman trembled ne myang bu. Iman mok yang ge. Hayang iman na libu ki nyai da yang ge. Only the fittest of the fittest might have been chosen as the guard over the tomb of Jesus. Because the disciples warned. I mean, the Jewish leaders warned that the disciples might steal the dead body of Jesus and then further claim that he is resurrected. Therefore, you must send someone capable, more intelligent than any other person. No, strong guest person. Ado guard na miyang lakjin na, yum lakjin na. But what happened? Tishin na kaya yung bu guard. Tishin na warning pa yung win bulan. Iman o hangoy okpan nan na. Iman na libu kiya ngay day. On the other hand, Mary Magdalene and other Marys who came with certain fear. Nyamu nyam. Hayang bu kan bu jing na sa wian si bulanda. No. Hadaw sight me, silent and yet trembled. Hayang fended those soldiers on guard. On the other hand, this side, the women who were afraid, yet the angel is saying, do not afraid. Tanyam. No mana yambu. Hadaw Jisu Krista yang ayedu. No. Taido Jisu belanda ido. Hayang iyan taidu Galilee me. The stone, tishin is 700-800. Hangsin kgs yong yak by hadaw gap cover. Roll over the myang atambua. It's not that Jesus cannot come out of it. So that the angels should roll the stone away, the cover away. No. Because these women, Mary Magdalene and the other women, need to see the empty tomb of Jesus. Tau jing na sa angels hado remove the myang bungo nang. Iman lay wanda but Jesus was not there. Already there in Galilee. Hado the window tau mahulak ka si buhay. Hayang Jisu pinlan bay huyang gi. Not only with those 12 disciples, of course, but 500 and above kadalan by eyewitness. Jisu Krista yang ayebu. Ngoyang gi. Tau jene daman mong alak hangyo yanang. Tanap yang ayebu. Jisu Krista. Taman bay ngonang gaja. Hayang kadong nyuwa haka nyam say ngolak gaja. Monghum laka yanang bu. Hayang there will be a signs. Luke chapter 21-25. There will be signs in the sun, moon and star. Men will faint with fear. No. Hadaw linyu sana, hadaw kongkem mo. Alam hau galakaja. Jamangi bungi galakaja. Nyam si bungay lakaja. Hayang hadaw kadong yu akem way buhibang na namana singgeja. The powers of the heavens will be shaken. Matthew 24. No.
wang phang nyu hado khong kembu yip nhị ngai bu kia men we lai bu kia lang sa chaman ngi bu ngai galak ai hayang hado musing lak aja ka dong nyu akem moi ki hangge tanap mang chong me men we lai ye ka dok mok ka wang dang song mok pa phai wang phi lang bu phai yang a Roman soldiers land nyambu nanbu fan meng adam the same or more than that akem ba nye hibak mateman ponglak akem ba nye hibak mateman ponglak hayang hadau nye hibak ngoi laka ka dong nyu ma sa lama ngai bu phau ma singai ja si ngonang missiles drones planes wang dang matisan mayang ga Tamanda Chimay, peace. Oh, Yapao. No nations and leaders, not even ourselves, can give hope to anyone. But only the resurrected Jesus Christ can give us hope. Tanap yang ayebu Jesu Krista, chasing hay tamanda monghimbu falak. 1 Corinthians chapter 15 verse 52 mai, in a moment we shall be changed. Atan jamu mengoy bukia e wanda teman mik jam mik yang lay wanda chay laya ngai buke teman say mok se chay lay ngai la yang yibu hadawa lendebu bungau nahichi hayang ko it is the future certainty of all of us. The story of resurrection is not just the past story. It is the certainty, the future certainty of all of us. Those who believe in Jesus or who believe in Jesus. The resurrection is, therefore, powerful, and Christ's resurrection means your sins can be forgiven. Hado yang ayebu Jesu Krista. Tanap nang anu wanatam lak jine se. Ime angan mo na, bong mo na. Your past can be redeemed. Lendebu nye hibak o sakasene ye ngani bu jeng na pa oklak ngonang boyang. Kadong nyu kadalan teman yo okpu hayang bo Jesu Krista oklak. Your soul can live forever. Wangdang me chen de yani bu tau yang nang ya angatam lak hado tani tanap yang ngai bu yang yibu Jesu Krista kaye tau kema tanap ocean tau mo nang ye we will live again because he lives teman mong sanglak yanang mong alak yanang libu hobu hado hat mong mo mabong ayang ye teman members landa hayang boy mong tak sang we will live again and we will also soon die and quite possible some of us may not see 2026 Easter Sunday. This could be the last, and yet we have no worry because we will live again. Jesu Krista yang ayebu hadaw da uyan ating lak yang ayebu pim ngonang. Even for a while, atan jabo jina kadong ni teman ngo ya buyoy. Monghem mak daya teman tak ngoha. Hangai kari accident ma lenbu ma yisiga ma menwi bu ma like recent Myanmar earthquake ma libu kia. Christian lano om yang linang buya ni. Hagang ko lakay. Hayang boy, let us be prepared. Teman yaha matem yang ay ngoha. Hangjing na teman maamong himjang onang. Yang ay ibu Jesu Krista onang. Therefore, we can face tomorrow. That means that includes all the challenges, including death, which the world thinks as the final. But for us, the Bible says death is not the end. There is a life beyond the graveyard.
Yesus Kristus yang ibu. Hayang ada imai teman ma monghem ngonang. Tau hema teman ima monghem bu. Tak laka. Ima teman tik yang ating lak bu ma ya fan mangolak cina. Kawang ngau tamahanang. Oh yana Yesus Kristus manya opa ngoya be. Tanap Yesus Kristus tang da paya. Anu amyang kawang da fan fa yop ya. Chanya hayang yaha matim da ngoya. Hadau hat mong ma members adam tai bu kia. Ngani bu hat mong ma and following years tamano tai na ngai. But we can face tomorrow because he lives. This is the hope that we are talking about. Yang ayibu Kristama teman monghan. Kawang ngau cai bo se de moiman. Sa damana yongwan ba mo habu hibang olak. Sosan balan. Paye sonlak jenese dongnang. Singlak cina hado ki China damnang, hado yongwan ba mo Lord Supper hado. Tamana chona Bible wanglam ki Auyen pumainok mabu men adyang ngo. Church membership mabu nang men on probation or excommunicate na yang ngo bulan. Auyen men vin ngo ya bay pumainok mabu hado lana chingmay lam lenga hado yongwan ba mo de tanyi nomana chon bu yoklap. Jichuan ko mamailak sa tao China damnang. Short po hadogi chama short ngolak mong men nomana yo batalak hayang boy men vinyang men ajang ngo bolan nomana tao yongwan ba mo de chuan bu yoklap tao inang. Ni sibu ba ma nahalan or long mai ni chiya boy baptism pap mandibu kadalan ngo shu ne myang ma kon baptize koranai baptize koranai edukan Lord Supper ke participate kuru na parebo. Yongwan ba mo habu yoglak. Daga mo naman mong mayup ay talak sinese daw China damnang. Kawangaw daw ki inang. Daw kay awa yuwang yungoy bu nyungo fay an halakay yichim a yongwan ba wan jinglakay i yongwan ba bem hayang i fay taye bu na ngolak. Kada lilia yuning ningke tokalaya hayang haka an hado hayang wan o yingdo hangchingna awa pemchiang yitai doba halakai hayang ying lakai iya yuida amyang nyaka ha yingnang tau jingna numan yo mabu mawa wong yanang hayang tangnang hayang nangchang lidige hapoi teman nying ke Shua ngau fan maa teman ngau ya fan lak. Hapai oba yungwan bawa teman ngau fan ya pai. Kadong nyu fai teman yaina ya tamlak cingna fan nang. Tau kai cehinaulan oba nomana yungwan ba mo ha na cimlak cha TAITAM ya noman cimbu yau lena ya tamlak cingna atam sinyau maa I yui nokma hayak hayang tau oba pailak tau ngopu toa ngopu alau lana tau shue linghama hado kawang ngau ngonang yui nying de examen namyang tokalayang kawang de amyang chanyang yawang yungoi bungok ko ma I song ma kama tabu fai I mabu sipsi phang ma taman amyang wana tambu tau yang tau ba yongwan ba mo I sibu bai chon lak chena si ibu ngonang tau kama sing na tambu ki tau ki teman yongwan ba mo ha dalak jan tau bai bakyanang
hang ching na tawa no man da hang he nyo yong wan ba ma pu tawa sing he ke ie lo la ma tambu ya yong wan ba chisu anya hayang ie menyong fa yang an khu ya he ke hadawa no man ching na fa bu apum tau tai tau lak ching na tau ba chuan do tau ba an ka wang yak ta phana fa to man ching na sa phana ba bu bum khui bu tai do yob lak ching na sa to man bai ti kon akat tong na yob kani to man da kan bu ma sip si bu ma wang hai ngoi bu yung wan ba chi so anulan to man ching na nang mai pai hu yang ke nang phai cheng chap pu ya lak ching na le pu nang mai na ti ni to man hataba an chonang apa ha chau ya ha min ma hataba an chau tam nang ato chon pai da wan da nang a chau ya ha angan wong to man phai chin to om ngo ka yo se wang dang ka wang nang yak ta phan na fa ato an ma nang mo pu mo he man yu chi sum yo poi to la na se ba nang mo nga yo amen hayang mo hayang hekamu ia wan cha chuan yang tau ba wan i kai ching che pu ala ngonang no mana tau ba wan hang sin jing la kai tau tai tau lak ching ne tau ba chuan do tau ba bu wing ti ka wang yak ta fan fa yob lak ching ne taman phai pa chai long ching ti kon de tong nang yo ba ya san yali chao yang a yen kawang uba kadok nyu anu lan ching na nang yi sai hayang tuman yelak ching na nang yi sai bu da lepu chang na tuman duba wing ti chona pai dining kadok nyu kadalan tuman tuba ying ha ying Taiwan da tuman mai me ye selak mo manang chao damba hayang tuba wing ti ying bu kai tuman ya ha tu sama mai me wong nang sau salak angan wong nang ya gai ayang tu ba ha ying bu takadin se chao tama nang ya ha chao angan wong o matamba se chao tama minyong fa jisu krista yak sa dai fan fa yo poi dolana se uba nang mong ya amen sa an phebu hayang wung tu ti phebu pai galak tau khai ma phe bai wan da no man yak ma chuan ngok lak ching ne akem na phe so yang pai ma atok amai phong kum phe phong yang pai ma cham ma halak ani cham ma ying lak chao se tau chai na dam na yong kai
Hymn number 192. Koja Dume E. Hymn number Koja Dumachao 191. Nang
110 koja tatu. Koja tatat mapli 184. Nang Jisu dam ta ye chao yang ka Jisu ima mo ye chao yang
183 Koja Tatat Malim. Hymn number Tatat Mawok 86, 86. Show
Volume 6-3. Hymn number 190, Kocha Tatu, 190. Jesus Christ.
191. Kocha dadat mapli. Nang Jesu tong ta ye chao yang Jesu iba mo ye chao yang
183 Ko cha tatat malim 183
86. Number the walk malim 63.
대볼게요. Yelak pa hymn number 191. (190) 지수 그리스도 부와 이의 기에
seperti mu pemenok kadalan an man pikpu atam ngoya ngok yang kam a naman sot punyu jeng yak hung hoba an man do bu ngoya ngok yang kam yak hung hoba man pikpu ngoya atok ma amai ma yak hung hosi tau dige no kong kim boy Wuwing ti mando bulan ngok yang kamayak hung hoge. Wuwing ti manpik bulan ngok ya ngok yang kamayak hung hoba. Kong kimbo tau yang kama. Nam no bulan tau de sepcim lak tini chandan. Okay. Kawang awa haginang hang cingna nomana hang sin tauba an halakai hayanga wan tauba yinglakai nomana yongwan ba libu cheng e manyu ponga tamnang teman
yen jingna khoibu Jisu Krista ibum te idawa hayanga teman anu jingna saibu Calvary tangbemu te idawa hayang hada pungau amai kadong yu kem man ngoi se pongo tambu teman maidam yalak lepu oyong bai yanyi ba Jisu Krista nokpu teman yen jingna te idawa teman jamse ha hayanga yinga yubu bagi ha yu yen kawang yak ta fan fa minyong fa cham su pu bag ya chao ba da ba yongwan ba kawang hado yongwan ba mo halak ne se kawang nang atuman de hado hibak amai abada mujnas minyong bu fa nang hangi ba Calvary dang bem tuman yen ching ne se Jisu Krista nang pem ko yang ge o wang dang kawang tuman anu ching ne se nang I sayang ge hado tai doa hado ba yongwan mo pa mo domana habu yung bungonang hado gaya wang dang kawang nang nyise manyu nang da ating lakpu duman yepo bangolak ayang ayanyi ba Jisu Krista anokpu ba aching ne fana habu yongwan ba satumana ating laklak ayang atokia ay hado nang pungao amay tamhan tamlak tau kema tumana hangi ba hak yang ge ying yang ge hadawa o wang dang kawang au piu yipen lakpa hayang yipe lak ne tumana jing chepu phai hak bu an hayang aniu bu bung ting onang tau ga tuman ading lakpu mi lakpu wong nang adampa hayang nang bunga umai dam han bu me kyang fat amai lan me ang adampa yani ba Jisu Kristus fan fa yup nang tolane so pa nang mongai yeu amen. Teman tui dema kawang demi nyong fa hem cha lok lok hem lung tat 87 mang chong mabu lau digi 87 teman mui lan nyong ha Long
Tini bu TAITAM mai sor menyong falak ngai wang bu hado ki bu Jisu Krista yang ye bu nap teman moi lan mong mai fei hado kim jing ma ho ok lak na yo yen ka wang yak te fan falak mo wang bu Easter Sunday mo yang Tini bu Easter Sunday mo yo ok pu oyen pumanok kebisham members lan kadong yung mo bu yandai hayang yen yu bu dawa wang dang mangonang ni cha iman fei mong mai sei hola dau jing ne anya ine noksa kadalan oyen libu hoya bai do bu noksa kadalan de kawang mo bu monghem ayong param pa se yopla yang a yebu Jisu Krista teman monghem teman samsa fan fa yop tu sho hallelujah 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 chao ba da ba yongwan ba kawang kadok new anu Konyak Yafan hayang yang ibu yu ining de tau yok lak na ngowan de o wangdang kawang chamalim kawang nang soching me anyai ne kadok new de cham loi sipsie ya yang tai bu ching ne nang halum yang iba Jisu Krista do man ching ne sonyang ki edishe mango bu ki ai chao Mary Yaso hama pemjik yang bengai hayanga hado virgin Mary me bubu Jisu Krista au be tini kadong nyume nang ministry duiso duiling ya bai mau bua I bai dokte ye wang biang lim nanjing ministry duiso ling wande oh wang dang kawang nang apabu Jisu Krista wenbu tang be madakpu ayang anio poibu ipau pabu mabungo yangi ayang boy anu kadalan tuman yanlap cingna hanghi anu yinang buba anu yu om buba ayang tuman cingna se tobu chali tangbemba takyangi ayang Calvary tangbemba hangi ba Good Friday ni tuman cingna ayan fanfa ayang menyi mangkok sama mangchong ma ngo ayang libu dang mo opunge tanap yang ye hayang bo yang yisau me hanghi ba kadong yu kadalan tuman kansang mong yang bungo sinyaw yang di bungo hadaw kong kimbu experience ni yang kada ya fan me pubu mubu libu ngoi se Jisu Krista ngoyang ge tanap yang yibu hadaw tuman monghem hayang libulan ase yang yela hayang ayen mongobulano jam se wangpom dang me nyai duluye akemba ni wangdang ngoila tau jina ya ha machende timda ngone tampa ngai ni bu chu hewan hang heng wela kai dumana yising hayang boy wangdang kawang nyambu nyanang hang china nang yang ye degi yang ye bu Krista de menyong fa aniu tanap TAITAM mai so de menyong fa aniu dumana yen me hado Krista o be yana dani tambe ading lak bu mong chong ye po bu mainok chana dumano meang tampa o se wangdang kawang nang yak fan fa yup nang tolana soban ngong ye amen Taman pay yakpalan aniu tangsimlan youth executive lan hayang yakpalan kaya opusine wuwung ti jing buwan sai chim yo angan nam no bu mai lak se se de jam